Akashbani Imphal Maibam Dwijamani na pau pazari ahanbada maroiba pau Kunthraum dui suba Assam Rifles ki convoy amada sakhang dabasing ne ambush tawrpada Assam Rifles ki personnel ani sire manga sogle Leibak sinba thungbada tha asigi tara taretagi hawraga satharakpa swasta nari sasak paribar abhiyan gi ngasi humni sanba numitasu tongan ba mafam singda thorum kaya pangthokli Imphal ki pauna kaithel da iram nala sembagi thabak sathabada u pambe sing yathali badu forest department na khudak tagi thingsin khrai Nation First at 75 campaign gi makhada ain gi maramda meyang buling thina khangan bigi thormama Manipur Secretariat South Block ki conference hall da ngasi hokdokre amasung rajniti dol ama oibagi election commission piba niti niyom singnak taba rajniti dol samari humbudra mari election commission na nauna kaktat khrai Kunthraum dui suba Assam Rifles ki convoy amada sakhang dabasing ne ambush tawrakpada Assam Rifles ki personnel ani sire manga sogle Thodogasu ngasi numdang waram pung manga minute nipu tare tapa matamda National Highway sama yangkai Bisnupur jila gi Nambol Sabal Leikai mapada thokibani Imphal lomdagi Bisnupur tamna haitharakpa 407 tata trakta tonglakpa convoy amada sakhang daba khulai paipa sing ne ambush tawrakpada Kunthraum dui suba Assam Rifles ki jawan ani siraga manga na sokibani Siraba personnel ani ki manungda amagi haksang hausik rims ki mokta thamli asokpa ama rims ta laikanari soglaba personnel singadu layeng sathana bagi tamang hospital da pukre hairi makata ba akupa pau ngairi Leibak sinba thungmada tha sigi tara tarete gi hawraga satharakpa swasta nari sasak paribar abhiyan gi ngasi humni sanba numitasu tongan ba mafam singda thoram kaya pangthokli Imphal West Jilla ki Sagolban Bezoi Gobindada MLA RK Imona Saruk Yaduna Akhanaba Health Camp ama pangthokhi Kemadu District Health Mission Society Imphal West ki makhada UPIC Sagolban sinbani Kemadu da punna miyoi sam henbana analayeng leibra haibiki matangda screening tawkhi District Administration Ferzolna District Health Society ke kusum naraga swasta nari sasak paribar abhiyan jila thaki oina Parbungi Community Health Center da hudokre campaign adu nupi singi haksel phagaran ba masung masi oi basinjak pijana bagi pandam da hudokpani campaign adu mathang thagi ani phawba Parbungi Community Health Center yauna tongan ba mafam sing da pangthokani campaign adu gi manungda tongan ba laina sing thangdokna ba screening to bagi thabak sathagani nupi amasung nupi masa singi thagi khongkap lapa matamda luna nana laina ba masung angang nupi masa singi haksel gi phebam phagaran bagi matang da su akhang ai singna takpi tambi kani hairi Campaign sigi sarugama oina District Health Society none na senduna laina leibra khangdokna ba health camp ma jila asida leiba Health and Wellness Center dolang da pangthokre kem adugi sarugama oina launa gandaba laina sing maroina hypertension diabetes TB amasung anemia na sing balena sing nabra khangdokna bagi screening su pangthokhi kem adugi manung sanna lemna hidak langtik sing su yenthokhi Swasta nari sasak paribar abhiyan amasung nipan suba Rashtriya Poshan magi sarugam oina ngasi Jiribam jila gi district hospital amasung community health center singda health kiyok sing hangtokre masigi mateng na nupi oibi sing amasung inkhalag libi naha singda khudong saba kaya piragani maruaina launa ganda balaina sing nabra khangtokpa masida natana inkhalag libi nupi masa singda menstrual hygiene amasung mental health awareness camp kaya pibegal wenna miron bi nupi singda su tongan ba khudong saba kaya phangalagani Nation First at 75 campaign gi makhada ain gi maramda miyam buning thina khangan bigi thoramama Raja gi Tribal Affairs and Hills ki Additional Chief Secretary Anurag Baspaina Manipur Secretariat South Block ki conference hall da ngasi hokdokre campaign si Manipur gi tongan bajila singi mapam humbudra mangada ngasi digi hawraga matang thagi ani phawa sathagani thormadu da wangang bada Sri Baspain hai masina ain gi maramda miyam da asumba wayal phangana bahona bada asoba pambay ma werigani leibaga sigi sothahuraba miyoi singda lemna ain gi tengbang piba haiba Bharat Samvidhan gi article 38 a gi wafam paladuna Sri Baspain hai masina miyam da thongmana ba mawongda asumba wayal phangan mangamgani ain gi maramda nithina khangan bagi thorom tongan mapam Katanatana, Mai Tampam Sing Community Hall Sing, Lekai ki club sing amadi atay mapam kayada pangtokani hairi.
सरकार न मियाम की दमक पाइखलिबा थबक थोरम सिंह मियाम द निंगथीन खंगनबगी पांदम द पाइखटपा आदि करम योगी अभियान की मतंग द मिफम अमा सुरसानपुर जिला की डिप्टी कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस हॉल द ngasi पांगथोखरे थोरम अदु द वांगांग बदा जिला अदुगी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हाई थोरम असि पांगथोपगी मरोइबा पांदम दी तोंगान तोंगान बा सरकार की विभाग सिंह द अभियान असि की मरम द निंगथीन खंगनबनी मसिबो मियाम द निंगथीन खंगनबगी दमक डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर सिंह हापतुना ताकपी तंबिबी थबक सथगनी मसिदगी फंगलकपा डेटा सिंह निंगथीन खोंगतुना मरी लेना लोइसंग सिंह द थागलनबगीदमक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सिंह द खंगनख्रे जिरीबाम जिला की डिप्टी कमिश्नर अमसुंग हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन जिरीबाम की केसीउना डेवलपमेंट ऑफिसर के खुसमनरगा ngarang हॉर्टिकल्चर की मना मसिंग थानब पोलम यावना खुजु खुलाई सिंह खनगलबा बेनिफिशियरी सिंह द यंथोखरे थोरमदु केसीउना डेवलपमेंट ऑफिसर विद्यानगर की ऑफिस द पांगथोखिबनी थोरमदु CCS RKVY कैफेटेरिया स्कीम लिसिंग अली कुरुमदोय कुनमरी की मखाता पांगथोकपनी मसिदा मरुइना ड्रैगन फ्रूट अमसुंग फ्रेश बीन सिंगी पोथोक सांग मंगना पुथोकपा ngamnaba अखनबा मियंग थमली ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी इम्फाल की पौना कैथल द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ना इरम नला सेमबगी थबक सथबदा नाग्या तहौरंबा उ पांबिसिंग यांथलिबा दु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना खुदकतगी थिंगसिनख्रे हिरमसिगी मतंगदा सदर हिल्स रेंज की रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर मंगसाताबम जोबिन हाई हौजिक पौना कैथल की नागेत उपांबी यांथलिबासी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की माइकैदगी अयाबा पिखिबा लेते मरी लेनेबसिंगना डिपार्टमेंट असिदा उ यानबगी अयाबा मांगजौनना लौखिबसु लेते पौना कैथल की परिंगदा हौजिक उपांबी चाम कुन थाबगी मनुंगदा मखोइना उपांबी तरेट यांथलंबनी मागना हाई आइन काइना उवा यांथलंबगीदमक मफम अदुदा इरम नला सेमबगी थबक सथरंबा अदु लेफनदुना थमली मखा ताबा आइन की ओइबा थबक लौखलगनी मागना हाई ट्री फेलिंग तौरीसी इलीगल ने हजी मोइना तौरीबाजे अदो कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साइट की परमिशन पी गिसु लेतौनीना नेसेसरी फॉरेस्ट लॉ एंड एक्ट की मतोंगिना एक्शन लौखजगनी आइन थमजले कोई एप्रोसेसी लाखती आइन अदो मोइना PWD डिपार्टमेंट दगी हाइतारे जनवरी फेब्रुआरी साइदा शिफ्टिंग ऑफ यूटिलिटी की मतांग परमिशन लौजगे आइन तामे अदुगा परमिशन ऑफ ट्री फेलिंग तौजगे आइन परमिशन की अनुमति लांदे हाइता कोई NOC लौजगे ट्री फेलिंग तौबियो को आइन की तामे लोग मतोंगिना कोई नेसेसरी एक्शन ना कोई स्पोक पीरगा नेसेसरी लॉ एंड एक्ट की मतोंगिना करी तौगदगे हाइबो कोई खनजे रोड एक्सीडेंट अमदी डिजास्टर एम्बुलेंस सर्विस बिष्णुपुर जिला ngasi hokdokre lambi की खुदोंग थिबा कयादगी मियोइबगी पुंसी कन्ननबा पांतमदा मणिपुर की लोकसभा MP डॉक्टर अंगोमसा बिमोल अकोइजमना महाकी MP की लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के इको वैन एम्बुलेंस अमा बिष्णुपुर जिला की ओइने खुसिनखरे रोड एक्सीडेंट अमदी डिजास्टर एम्बुलेंस सर्विस अदु बिष्णुपुर जिला के डिप्टी कमिश्नर पूजा एलांगबम ने लमथाखी मणिपुर एड्स कंट्रोल सोसाइटी मैक्सना युमथोंग खुदिंगदा HIV एड्स अमसुंग STI की मतंगदा मियांबु ममुत ताना खंगनबगी थोरम पांगथोकतुना लाकबगी लोइसनबगी सरुक अमा ओइना हयेंग पांगथोकदोरिबा रेड रन लमजेल सरुक यागदबा मियोइसिंगदा T-shirt यंथोपगी थोरम अमा ngasi महाराज बोधचंद्र कॉलेज दा पांगथोखरे किलोमीटर 10 चेनगदबा माराथन असि कंगलागे नोंगसुप थंगबा गेटगी अयुक पुंग 6 तगी लमथागनी लमथुंग फमना सवोंबुंगदा लेबा बीर मंगोल कॉलेज दा ओइगनी निथौखोंग वार्ड नंबर 14 दगी TH रोमेन को मियोय मा पुलिस ना फाजन खिबा दु टेक काइतना थाथोक बिरकनबा लमदम अदुगी मियामना अपील तौरी माकु फाजन खिबा अदुबु यालिंगदबु फोंदोक्तुना मियामना तिदिम लंबी थिंगबगी खोंजंग संगसिनखी तुंगदा खोंजंग अदु अमुक हंतोखी हाइरी पुलिस की पाव बतुंग इनेती महाक KCP नोयोन कांगलुक की मियोयनी हाइरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST की मतंगदा नौना लौखलकपा खोंथांग नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म ना लिबाग असिगी मियामदा साउना कानबा पिरगनी याखि तरुक सुबा GST काउंसिल ना अयाबा पितुना था असिगी कुनिथोइदगी सनबा हौगतोरिबा GST काउंसिल असिना मियामना नोंगमदा मपुंग ओइना सिजनरिबा संगदबा यात्रबा पोलम सिंगदा लौरंबा टैक्स हंथाले हिरम असिगी मतंगदा खुराई लमलोंग बाजार की एग्री हाउस की प्रोप्राइटर नोंगथोंबम अरुणना आकाशवाणी इम्फाल दा हाई इंडिया गवर्नमेंट फार्मर की खल्लगा बायो की सेक्शन ऑर्गेनिक मेनोरगुम्बा बायो की सेक्शन सिदा हाना लौरंबा GST दुदगी 5% हंदरपा लोने लोनेना हांदगी जो कोई नन टैक्सेबल ओइबा दुगुलंबा सीट की मयाम सिजो नन टैक्सेबल ONBB रंगता इंडिया गवर्नमेंट बोंद GST हंदरपा सिगी मतंगदा होलसेलर एंड डीलर की सीट NPT साइड फर्टिलाइजर की प्रोपाइटर मोइना थागतपा फोंदोकसरी सेवा सप्ताह की सरुक आकाशवाणी इम्फाल की ई पाव कांगबुना
tangkak naina akhanana sandokadaba thoromgi suba saruk haujik ngahaki matung numidang pung 8:50 da Akashbani Imphal da sandokani minute kun sandokadaba thoramasida Atma Nirbhar Bharat Abhiyan haibasida Sangai Express Manipuri edition gi editor Khogendra Khomdramga aikhoigi mihut Waikhom Chitradhani ga unaduna wari sanaba tahanjagani paugi marak thana atenba break ama NABH Phanglaba AOI Cancer Super Speciality Hospital Asida CAPF card paiba haibadi Assam Rifles AR Border Security Force BSF Central Industrial Security Force CISF Central Reserve Police Force CRPF Indo-Tibetan Border Police ITBP National Security Guard NSG Sasastra Seema Bal SSB amasung ECHS ki thabak tawbasing loinana tawrambasinggi imungi miyoisingna CAPF amasung ECHS ki card sizinaduna layingbagi khudongchaba pizari Akupa Marolgidamak American Oncology Institute Babina Specialty Hospital Sajiva Jail Road Khabaisoi Imphal East Tanabiu Akashbani Imphal dagi pau tabiri Rajniti dol ama oibigi election commission piba niti niyom singak taba Rajniti dol samari humbudra mari election commission na nauna kaktatkre ingkumza lisingama Ingkumza lising ani tara mapandagi horaga sahi taruk asida amuk phawba mikhal thengnaba ngamtabana maram oiraga hariba dol singadu election commission na piba niti niyom ngak tabagi damak kakthana warep laukhibani ahanba tangkaki oina haukiba thada rajniti dol sahum kunthra mari kakthakhi masi tharaga haukiba tha ani asida maming kakthakhiba rajniti dol chanipan sumnani pan sure Election Commission ki paun hai Rajniti dol samanga yankai mapan apiba matam ki manungda thangna na sei makhoi ki chahi gi oiba audit account pikhalaktabani hariba Rajniti dol sing adu leibak asiki tongan ba raisa kulum do emasung union territory sing tagini Kendra ki Consumer Affairs Food and Public Distribution Mantralay na nithokaba numiti ki sana bahugadaba GST rate ka mari lenana anoba advisory mathokre Advisory asigi matungina manufacturer, packer amasung importer singna masana khangna September 23 phawgi manungda anoba mamal thaba sticker sing sizinanaba mantraloi asina khangali makatana manufacturer, packer amasung importer singna nauna sanagadaba GST rate miyam dealer amadi retailer singda print electronic amadi social media ki khutangda khanganabasu advisory aduna hairi Zati asina ngasi English nga masamapan humpu mangada Bharat Pakistan landa Bharat na mai pakibaki humpu subo kumon thoramda leibaki damang mathwai kat kharbasingi mafamda ikai khumnaba uli lanphamatu da Bharat lanmisingna leibaka sigi Pakistan ga thangnaba simina paringda kathokpa galwena mathau tokhiba madi leibaki damang thawai kat khibaduna leibaka sigi sakti uthokpa ngamkhe madi makhoi gi kathokhiba kaya aduna leibaka asina lanphamatu da sauna mai pakhi Thoramaduga Marilina Wangang Matangak Selmatri Rajnath Singh Hai, Leibak Asigi Lalmi Singna, Leibak Asikitama Katopagal, Honakibaka Adu, Kaidongaida, Sanctum Nabayaroi. Lanfamadu, Leibak Asigi Itihasta, Munaida Lehoregani Hailasu, Sri Rajdana Makatana Fundoki. Hauzik Sanabagi Pau, Naorem Victor Degi. Uttar Pradesh ki Lucknow da pangthokpa Yonex Sunrise Dr. Akhilesh Dasgupta Memorial All India Senior Ranking Badminton Tournament 2025 gi final da Manipur gi Sanaroi Maisnam Mairabaluwang runners up takre mahak lambi gi khudongthiba thodok amadagi mahaki lambada work over pithokibadagi runners up takhibani District Sports Association Kakching na sinduna kunithoi suba KHH Laihaw Devi Memorial Super Division Football League 2025 lakliba nongmaijing numitagi hauduna DSA Kakching Playground da pangthoklagani haudokpagi match ta Sau Kakching amasung SDO Palel thengnaragani District Sports Association Bisnupur na sinduna pangthokliba ahanba Yumnam Manau Memorial First Division Football League 2025 gi ngasi sanakiba match amada WYC Ngaikong Khunauna Isok FC Isokpu Panjal ani sinoda thoiki atopa match amada UFC Bisnupurna BFA Nachaubu Panjal Taret amada thoiki Asia Cup Cricket ki Group A gi aroiba match amada Bharat ka Oman ga ngasi sanagani match hauzik ngahaki matungda Abu Dhabi da sanagani Bharat na game ani dagi point mari phangduna Super 4 gi damak qualify oire aduga Oman di leihore Bharat ki badminton sanaroi PV Sindhu nupi gi China Masters Super 750 tournament ki quarter final sangkre dijamni Aroibada maroiba pamu
कुंथ्राहुमदुई सुबा असम राइफल्स की कन्वॉय अमदा सकंगदबसिंगने एम्बुश तौरकपदा असम राइफल्स की पर्सनल अनि सिरे मंगा सोगले लेबाक सिंह थुंगबदा था असि तरा तरेत की हौरगा सथरकपा स्वास्थ्य नारी शासक परिवार अभियान की ngasi humni sanba numitsu tongan tongan ba mafam singda thorom kaya pangthokli Imphal की पौना कैथल द इरम नला सेंबे की थबक सथबदा उ पांबे सिंह याथली बदु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना खुदक तक थिंगसिनख्रे नेशन फर्स्ट एट 75 कैंपेन की मखाता आइन की मरमदा मियामबु निथिने खंगनबी थोरममा मणिपुर सेक्रेटरीट साउथ ब्लॉक की कॉन्फ्रेंस हॉल दा ngasi हौदोख्रे अमसुंग राजनीति दल अमा ओइबगी इलेक्शन कमीशन पीबा नीति नियम सिंह ngaktaba राजनीति दल चामरी हुंबदरा मरी इलेक्शन कमीशन ना नौना कक्थटख्रे पाउलोइजरे